Sada ćemo pogledati sadržaj mape My Computer. Može se pristupiti preko tipke Start ili preko prečaca na radnoj površini. Da biste je otvorili, ikonu My Computer izaberite dvostrukim klikom. Kao što možete vidjeti, My Computer i Windows Explorer se puno ne razlikuju. Klikom na Folders funkciju možete se prebacivati između ekrana My Computer i Windows Explorer. Dokumente i mape možete mijenjati. Da biste promijenili naziv mape, desnom tipkom kliknite na nju, iz izbornika izaberite Rename. Dokumente i mape možete mijenjati. Da biste promijenili naziv mape, desnom tipkom kliknite na nju, iz izbornika izaberite Rename. Utipkajte novi. Većina se perifernih uređaja spaja na standardne priključke na zadnjoj strani kućišta. USB periferne uređaje jednostavno i lako spojiti jer, kao što